Kadom, Karbiang long dua nara tuhan, nili kadom parjiriklo, nili lamthe si kene jenai ku alam ke lahalo, cok li duan stame nali tum nil pandiano, birthe long ili tum kinang sot ke okpran, sipa jogi pan kisu, pulote birthe long non hiti pulat pencenglok, mena hem long stame kicu kecere nai apor nangle roklo, athema birthe long ason akisu ben sipa jogi pulote ili tum hiti kulat long. Men vai ason kitu nason ke thek long lason ahana ana long iltum ke chu chere chot nai jang thu kipi ki ong pen mosla kipi ki ong pen labangso aok karnu lahayahan iltum ke chu asap chere chot nai nangli kai ke mat ipok kiso la pen gas nangli ning kiso nangli rep kiso hona pen logilong aho ha ke kichu ke juna long pen si gas apu thak pen nangli tum che thek long i ka kiso long isi pen isi liver a problem nang lepo isi pen isi kidney a problem nang lepo nona kaya hot kitok kithu ki cholong pen tum diabetes a kiso kai ke chimi ni muni da banga kaya jonalong lason dak thak si li tum ki chujong si jipat labang so se lo bulote li tum pinangan li tum ki job dui itu karbiang long inglong ahan pini li tum alana ki ong li tum labang so ahan ki pangjok thegi phantame li tum bor iponai nona kaya hut ke angtan pen ke wang han ki chopen da tum akisung ki thek long lasinili karbiang long doan ara da phandeli chuningri la long kithi kula da long kitun ke dang labang so kula da long kang thir the et adem bang ke nang tum adum pet pet nai nang tum mission nang tum ok apran ke jipa me phansi nil nang tum phan labang so lam the pachini lo lasinili institute homeo of Health Science Education Ayuth Foundation pen lili chihek pen lam thena tuman chini la lo le chokche lele dwans tame lili nal tum pen puthot mo arni siang bong nang tum pen puthot labang so press media long eli tum puthot chingki je than thulong i phan lili doan arat phatame kadom bajir lo kadom